Max mina ngangimbona live. Angithi phela bagqoka lamabhluke la amancane la kuthiwa noma bum shorts. Begqoka lawo mabhluke kayi mase bedansa sebe yikazile nalezi into engathi umsila wehashi. Ka-Max ke yabiza utshwala bakhona. Ibhili yotshwala nje sasima siyophuza khona. Hey, sasu-waste 35,000. Max uyabiza phela akadlali nje uMax. Awuyi uyabiza uMax akadlali. Ngathi mngani ngoba sesikhathele vele uBrover la. Ake siphumeni sekwenye iprovince nje esingayijwayele. Wasuggesta ke yena wasethi yena hayi asiqaleni la eGoli ngathi mina ngisafuna ukuya eCape Town. Ngiyazi ukuthi eCape Town ziyakhipha kumnandi. Sishintshe sibhekele eCape Town. Asami nangabhasi sihamba ngendiza la ngangiqala khona ke ngiqamini ukugibela ibhanoyi masifika lapha yana hayi sifike silala emahotela phambili 1.5 ngosuku nje wasibathathu nje umuntu une room lakhe 1.5 umuntu une room lakhe 1.5 umuntu une room lakhe Ayi kwaspendwa hayi ngeke fosho yaya ko 40,000 leya mali ngoba kwenziwa ngisho amakhanda la akho safuna ukubonakala ngeweave abekade igqokile eThekwini aba 5,000 4,000 mina ngangine weave ka 6,000 rand ngangithengele yena umngani wami Bafake ngisho ama-weave apink ngangana usikhona i-weave epink abanye bafaka angani noma imhlophe noma ugrey lo yambala uvela ubone nje ukuthi hayi kwenziwa insipho kuyamasajwa kanjwa zonke le ndawo zokumasaja yabona nje kwakunto nje flip yanto ongayazi beshintsha ngisho amafoni ngangazi ukuthi khona le phone ekuthiwa i-iPhone enamakhamera amaningi athengele nabangani bakhe from November to December January sihlezi sifuna seafood sifuna ama restaurant aphambili ano sushi sidlala uma sushi lawo siqede lapho sihamba siyophuza siyodla into ezibizi siyophuza ibizile phuzana ezibizayo umuntu nomuntu kahle kahle lapha yana wayengafiki sihlanganyela ibhodlela umuntu wayeba nebhodlela lakhe abuze wena noPhumelelo uthandani nganami ngithanda iJameson abuze komunye uthandani ngithanda iOn omunye uthandani ashwe lakhe ibhodlela lapho umuntu imali yakhe kwakumnandi nami ngizibona nguqueen babekhala phela mina ngikutshena ngomuntu uyabo nje mayehleli abanjwe wena wabona ibodyguard axhakwe mayesuya etoilet bavele basukuma bambambe ngala nangala thina nje sofa la ufa khona hey umuntu adayibuka mina ngikutshena ngabantu abebekhala inyembezi hayi na umboneke nje elibelelo kuyahleka kancane ukuthi useyibhoza phela ngithi unemali hey ethelelwa ngisho utshwala ngala nangala bahlali yena uhleli la athelela utshwala mhlawumbe ngabe ukuthi konke enzakala khona osukumayo amthintithe hayibo mina ngiyazi lento engangiyibuka sathi lezi ndawo nje singakaze sesizihambe ake sihambeni kwangalalwa lapha week